Lijep pozdrav! Igramo stotku i pritom učimo korisne stvari na zabavan način. Za današnja pitanja zaslužna je Ivanka Đelilović, poduzetnica sa vlastitom kozmetičkom linijom. Ivanka, dobrodošla. Hvala, Anita. Kako je bilo pisati pitanja za stotku? Vrlo izazovno, jer htjela sam nekako svijet prirode približiti, pa sam htjela jako puno pitanja postaviti i onda sam ih morala reducirati da budu kratka, jasna, da bi natjecatelji mogli jednostavno odgovoriti. Dobro, i što ti je bilo najveći izazov u tome? Koja pitanja iz svijeta priroda su baš onako zanimljiva, interesantna, koja će se sviđati natjecateljima, a i samim gledateljima? Evo, to mi je onako da budu zabavna. Ivanka, hvala ti na tvojim pitanjima. Pitanja su vrlo zanimljiva. Ja sam ih pročitala i vjerujem da će naši natjecatelji znati na većinu njih odgovoriti, no ne možda baš na sva, zato što su neka onako poprilično teška. Ono što će za njih također biti drugi izazov, to je kombinacijom brojeva koje će izvući doći do stotke. Oni će morati te brojeve pamtiti i morat će ih memorirati u glavi i znači za sve to imaju samo 2 minute. Naše današnje natjecateljice su Mirta i Lana. Moje ime je Mirta Škaljac i ja se inače bavim razvojem ljudskih resursa. U ovom šovu, u ovom kvizu, u ovom jednom edukacijskom pristupu zapravo i nekakvom interesantnom načinu učenja pridružila sam se zato jer smatram da što ja osobno, a vidim recimo i u svojoj okolini svoje dijete, njegove prijatelje, njegovu okolinu, mislim da je za učenje jako, jako bitno da je interesantno, da je zabavno, da je fora. Evo, mislim da je to jedan od osnovnih motiva zašto sam se prijavila za ovaj kviz i za cijeli ovaj projekt i vjerujem zaista da će na taj način ljudi najbolje pamtiti informacije. Bok, ja sam Lana. Snimam videa samo zbog Anite, jer sam je vidjela njen koncept koji mi se jako svidio. Vjerujem da ćemo zajedno postići ona na svoj način, ja na svoj, da privučemo publiku, da pokažemo nešto čime se bavimo, ali na drugačiji način i zato mi ti Anitini formati su mi baš neka posebna priča. I evo, cilj mi je da i ja izađem malo iz neke te zone svoje ugode i komfora i počnem raditi nešto pred kamerama, ali evo, na potpuno drugačiji način i u zabavu i u smijeh i onako opušteno. Što je indijska smokva? Voće ili kaktus? Kaktus. Točno. 61. Koji su simptomi starenja kože? Nedostatak vlage ili pojava sitnih linija? Pojava sitnih linija. Točno. 91, znači 61 i 91 je 152. Točno. Sastojci za organsku kozmetiku potječu iz ekološkog uzgoja ili konvencionalnog uzgoja? Ekološkog uzgoja. Točno. 98. Znači, imala sam 152 minus 98, to bi bilo 52, 54. Točno. Kako se zove uređaj koji nam pomaže u raspršivanju eteričnih ulja u prostoru? Destilator ili difuzer? Difuzer. Točno. 54. 54 i 80, 134. Točno. Koje se ulje koristi za podizanje raspoloženja? Naranđa ili cimetovac? Naranđa. Točno. 134, znači sam imala 57, sad bi opet trebala ići u minus, znači 134, 84 i 84 minus 7 je 77. Točno. Kako se zove sastojak u nekim kremama koji može loše utjecati na hormone? Paraben ili sumpor? Sumpor. Netočno. Koji je sastojak najzastupljeniji u kozmetičkim preparatima? Voda ili glicerin?
Glicerin. Netočno. Kojim postupkom? Isteklo je vrijeme.